serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie z Janem Slińskim i z Piotrem, którzy opowiedzą nam w szczegółach o systemie AgroKruch. Przypomnę dla wszystkich, którzy przed chwilą jeszcze nie uczestniczyli w spotkaniu, że pierwsza część prezentacji będzie po polsku. Będę ją prowadził ja. To będzie takie wprowadzenie ogólne do tematu, a później obejrzymy sobie materiał z festiwalu Cohabitat Gathering i krótką przebitkę z wizyty lokalnej na gospodarstwie Jana Slińskiego, pokazującą, w jaki sposób ten mechanizm, ta cała maszyna działa. A później będziemy mogli podyskutować z samym Janem Slińskim na temat wdrożenia ewentualnego tego systemu w Polsce, jego plusów, minusów. Przypomnę, że w trakcie całego tutaj dzisiejszego spotkania proszeni jesteście o to, aby wpisywać swoje pytania tutaj do czatu. Ja będę je tutaj w miarę swoich możliwości spisywał na kartkę i te, które wydadzą się najciekawsze i najbardziej istotne, będę mógł zadać głosowo, audio do samego Jana. Tu pierwsze pytanie na temat pochyłości terenu. Oczywiście będziemy to poruszali w dyskusji. Aha, i jeszcze jest z kwestii organizacyjnych. Cały webinar dzisiaj zostanie nagrany i do wszystkich, którzy uczestniczą, zostanie przesłany materiał w postaci pliku MP4, jak również cały plik czatu, czyli dyskusje, które tutaj będziemy prowadzić. Prawdopodobnie pojawią się ciekawe linki, więc to wszystko będzie zarchiwizowane i przesłane do Was na maile. OK, więc przechodzimy do części właściwej. Więc dzisiaj opowiadamy o systemie AgroKruch. Ten system powstał jakieś 20 kilka lat temu na podstawie dotacji, czyli grantu, który Jan dostał od Toyoty. Grant pozwolił na stworzenie prototypu technologii, która pozwoliła akurat temu rolnikowi, farmerowi Janowi uniezależnić się od takich typowych maszyn jak traktor, a w konsekwencji też od większych zmian ekonomicznych związanych z tematem ropy naftowej. Ale to jest jakby wątek poboczny. To, co jest istotne, to cały system został zaprojektowany w taki sposób, aby móc zmaksymalizować możliwości związane z lokalnym wytwórstwem zdrowej żywności w oparciu o takie niewielkie gospodarstwa rolne, gospodarstwa rodzinne. Wygląda to tak, że zamiast takiego typowego pola, które jest uprawiane przez maszynę typu traktor, mamy tutaj serię koncentrycznych pól, które są za pośrednictwem tej maszyny, którą widzieliśmy wcześniej, czyli takiego ramienia, które jest centralnie zakotwiczone i dookoła się kręci. Za chwilę zobaczymy, jak to działa. Więc w taki sposób można kilkoma ramieniami, tutaj u Jana pracuje 5 sztuk takich ramion. Jest on w stanie swoją farmą wyprodukować odpowiednią ilość żywności dla 60 odbiorców. No i to jest tak, pytanie, ramiona są mobilne, czy każde koło jest ustawione na stałe. Tak, ramiona są mobilne i to zobaczymy, jak można to ramię przełożyć z jednego koncentrycznego pola na drugie. Tam są specjalne koła, które dzięki nim można przestawić całą maszynerię. To jest proste zdjęcie pokazujące, w jaki sposób wygląda takie pole w trakcie już lata, więc widać, co jest pomiędzy tymi koncentrycznymi kołami. Tutaj sam Jan na takiej specjalnej dostawce, która ułatwia mu pracę z roślinami. Podobnie rzecz się ma przy samych zbiorach.
są specjalne dostawki, można by je nazwać pluginami, które pozwalają na to, że sam rolnik po prostu sobie leży, no nie umniejszając pracy rąk, która oczywiście też jest trudna, ale dzięki temu można jakby odciążyć resztę ciała. Sam system rozwija się no, tak jak wspomniałem, od ponad 20 lat. Tutaj widzicie wczesną wersję, gdzie Jan eksperymentował z napędem tutaj siłą mięśni. Jeszcze wtedy nie było silnika. Tutaj widać Jana, który napędza własnymi nogami cały system. I tutaj dzięki temu zdjęciu można sobie uświadomić, że nawet w sytuacji braku prądu można sobie wyobrazić, że jest dostawka, jest plugin, który umożliwia kontynuowanie pracy nad przynajmniej niewielkim fragmentem całego gospodarstwa przy użyciu siły mięśni. To dość ciekawe i to, co będę chciał dzisiaj poruszyć w dyskusji z Janem i z Piotrem, to to, że jest z ich strony ogromna intencja i otwartość na to, aby całą technologię otworzyć na licencjach open source hardware. Jeżeli ktoś z Was, jeżeli Ty nie spotkałaś się z tym terminem wcześniej, open source hardware to jest taka, jakby można powiedzieć, filozofia projektowania maszyn, ale nie tylko, związana z tym, że pełna dokumentacja projektowa, ale także budowy krok po kroku jest udostępniona publicznie w internecie. Prawie każdy lub większość osób, która buszuje po internecie, spotkała się z przeglądarką Firefox. Przeglądarka Firefox jest również oprogramowaniem open source, dzięki czemu ogromna społeczność w internecie, ogromna społeczność osób zajmujących się programowaniem i tych, którym zależy na tym, żeby internet szedł w dobrą stronę, pracują wspólnie nad rozwojem tej przeglądarki. I ta idea open source powoli przesączyła się do działań hardware'owych, czyli ze sprzętem. Bardzo dużo dzisiaj można spotkać drukarek 3D. I mnie osobiście bardzo cieszy, że ta filozofia open source hardware również wkracza do architektury, wkracza do rolnictwa. Jeżeli jesteśmy przy temacie rolnictwa, to bardzo polecam odwiedzenie strony opensourceecology.org. Tam możecie znaleźć kilka innych maszyn związanych z rolnictwem, m.in. traktor i też z budownictwem, chociażby prasa hydrauliczna do bloczków prasowanej ziemi. Więc jesteśmy tutaj, właściwie za chwilę wiosna się zacznie, tutaj widać tutaj integralny element całego systemu, czyli takie taśmy do sadzonkowania. A jak to wszystko działa? Na razie jesteśmy w temacie ogółów. Ja specjalnie i świadomie nie wchodzę w szczegóły, bo się absolutnie na tym nie znam. Tutaj zostawię głos naszym ekspertom Janowi i Piotrowi, ale zanim przejdziemy do tego, to pokażę Wam film, właściwie dwa filmy, które pokażą szczegóły i opowiedzą tutaj właściwie głosem samego Jana, na czym to wszystko polega. Pierwszy film będzie z wizyty lokalnej w gospodarstwie Jana, a drugi będzie relacją z festiwalu Cohabitat Gathering. Więc zapraszam na pierwszy z nich. Ja będę tutaj troszeczkę przesuwał suwakiem, tak żebyśmy mogli zobaczyć najważniejsze rzeczy, a nie wszystko, bo to trwa aż 35 minut. Natomiast gdyby ktoś miał problemy z odtwarzaniem tego filmu, to ja podam za chwilę link na YouTube, będzie można sobie samemu to sprawdzić, a ostatecznie też obejrzeć relację, gdy prześlę film. Także puszczam play, gdyby był jakiś problem, to proszę raportować i się nie denerwować, zaraz YouTube wyślę link. Usmiewi do kamer!
alebo napríklad to ten kábel, jak je vedený, tam tá tretina, tá trojica kruhov bol vždycky jeden centrálny rozvádzač, tam je to istenie, je medzi 3 kruhami. A jedno rameno obrába 3 kruhy. Uvidíte kvôli čomu, kvôli prenašaniu, bo my s tým jedným obehali toto všetko, ale to robota pre vraha. A v bytosti je veľa prejazdových cestiček po Porádsku. Takže vždycky je to tak presne. Jeden stroj, 3 kruhy, jeden rozvádzač. No a aby som ušetril, to je rozvod elektriky po vrchu a potom nastávajú tie vlajku styčiť, vlajku spustiť. Tieto operácie, čo ste doteraz videli, tie pri štandardizovanej verzii už neprichádzajú do úvahy. Toto je ešte improvizácia, historické zábery. Takže to je tak. A teraz princíp je taký, že tá sústava tých trojuholníkov sú pekne rozmerané. Takže ja chcem dostať toto rameno na tamten kruh. Postup je taký, že rameno, vzhľadom na to, že tieto body, kde sú do siete trojuholníkovej, presuniem tak, aby bolo rameno na spojnici medzi stredami tých dvoch parciel. A tým, že tie parcely sú tak dané, že sa to stretáva, potom sa spustia tie kolesa, ale v konečnom dôsledku aj v tej oficiálnej verzii prekrača ten stroj sám. Zatiaľ ho tlačíme my dvaja. Keď je prúser, tak ho pretlačím aj sám, ale dvaja, keď tlačia, tá o polovicu menej činnosti. Traja už nemá cenu, aby tlačil, lebo veľa ušľapú. Tu boli tí z Moldavie, oni majú také pekné príslovie, bo ten pán potom hovoril, pán Slinský, vy tiež tak hovoríte, jak u nás na Moldavii, že na robotu один malo i dvaja mnogo. Verím presne. A plus ešte je tu aj prúdový istič a celý zemnič, není len jeden kolík, ale celý rozvod tých 480 metrov je celý zemňací prvok, aby to bolo bezpečné, že keď sa náhodou dačo stane, by to okamžite odstavovalo. Nelikvidovalo pestovateľa, ale problém. No, jeď. Bo kolegu, čo mám, on by najradšej všetko digitalizoval a zobral aj toto presúvanie. Janko, nie reťazovým kolesom, digitálne nastavíš medziriadkovú vzdialenosť a digitálnemu preskočí a ja sa tu zblázním. Hej. Keď mám reťaz a reťazové koleso, tak dokiaľ sa reťaz je na moste, tak je to funkčné, a keď reťaz je na zemi, tam mi treba len kombinačky, aby som to opravil. Keď zblbne dajaká elektronika, to čo? Buď vymeniť celý modul za 50 000 korún, alebo bohovať. Na poli musí byť mechanická záležitosť, lebo tu prach, horúco, za chvíľu mokro, potom zima a nehraje. Elektronika nerobí dobre. To pretlačí aj jeden. Konec to? Ale keď tlačia dvaja, to je to jednoduchšie. A traja už veľa. No a teraz ide do krajnej polohy, prakticky tú kinematiku chápete, jak funguje. Keď sa otáča rameno okolo pevného bodu, tá sústava prevodovek zabezpečuje, že pri jednej otáčke ramena mostu sa táto reťaz posunie na takú vzdialenosť, jaký je tam obvod použitého reťazového kolesa. Tým pádom vzniká na ploche riadok v tvare špirály, kde tá medziriadková vzdialenosť sa rovná obvodu použitého reťazového kolesa. A k tejto reťazi sa s touto štvorkou šrúbkou prišroubuje tento záväz. Sama ničí štruktúru, tak hľadal 1400 obratkový motor a prevod 1:60, aby tie otáčky noža boli takí, aby minimálne ničili štruktúru, len aby ju nakyprovali. To více menej jak s motikou, ale s motikou 6 hodín nevydržíte stále takisto. Pozerať sa na to vydrží. Takže pracovná poloha pri agrokruhu je tak.
Co to robi do systemu? No a zajtra sadíme bazálky. Za koľko hodín, za aký čas to stihne celé po Kypri? Tak za tasným Kypričom to trvá 4,5 hodiny. To napríklad polievanie alebo plečkovanie hodinu a pol. Riľovanie 6 hodín. Záleží od stroja, áno, jakou rýchlosťou pracuje. Ale 4,5 hodiny času, ktorý tečie, či robíte alebo nerobíte. Môžete si robiť svoju a on sa postará. Ale prakticky cez tento kardaň, ako ste to prevodili, to zabezpečené. Ten kardaň, prevodovka, by to teoreticky nemuselo byť. Stačilo by tu reka za leto, ale nerovný terén, by spôsobilo, že tá reka by bola namáhaná. Cez toto je toto odstradené. Na pozor. A keď zoberiete merítko prostredok, to je 500 mm, každý jeden raz. Môžete dať meškovanie, tak nevedľa. No teraz na filmie już zaczęła się dyskusja, która trwa długo, bardzo długo, więc my jedziemy dalej. Więc tutaj kilka komentarzy do dyskusji krótkiej, która się zaczęła na czacie. Otóż tutaj działalność tego systemu jest w dużej mierze zgodna z zasadami permakultury, gdyż też założeniem jest, aby nie odwracać struktury ziemi, jedynie ją spulchniać. To będzie widoczne prawdopodobnie na jednym z kolejnych filmików. Widać, że tam takie sztychy jedynie poruszają ziemię i ją spulchniają, ale nie ma tutaj motywu odwrócenia warstw. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to tutaj odsyłam do artykułu, który jest dosyć krótki, ale treściwy po polsku. Zresztą tutaj wklejam linka. Tam jest kilka najważniejszych informacji o tym systemie. Gdyby ktoś z Was chciał sobie poczytać o tym, to tutaj polecam ściągnąć plik, który tutaj udostępniam w tym momencie. Każdy może sobie ten plik pobrać. To jest artykuł, który jest przetłumaczonym artykułem ze słowackiego na polski. Czy można to pobrać? Nie macie z tym problemu? Okej, super. No to jeszcze chwilę zostawiam do pobrania i włączam prezentację Jana z Cohabitat Gathering w 2012 roku. Kto był na Cohabitat Gathering? Tutaj z czatu. Na festiwalu, który odbył się w Łodzi. No, Dawid Szatkowski był oczywiście, ja też byłem. Kto jeszcze był? Adam, super. I Monika. Więc włączam prezentację z festiwalu. Ona trwa około 18-19 minut, a później przechodzimy do dyskusji z Janem, gdyż Jan jest tutaj z Piotrem na żywo
ze Słowacji, z Bratysławy. Jeżeli chcecie się przywitać z Janem i z Piotrem, to możecie po angielsku to zrobić. Oni Was tutaj śledzą. A teraz oglądamy film. Thank you very much for the possibility to tell you something about the system AgroKruh, which was created by my friend Mr. Shlinsky. Just one sentence to the history. The project has been a one-man project since 20 years. He started 20 years ago to work on a project, and I contacted him some 10 years ago, and since then we continue to work on a project together. Máš slovo. Dobrý deň, prajem. Ja vás chcem pozdraviť v slovenskom jazyku a ďakujem autorom tohto projektu, že mi umožnili predstaviť vám svoj systém, ktorým riešim problematiku trvalej udržateľnosti v zeleninárstve. I would like to thank you that I have the possibility to explain you in Slovak about my system, which is designed to produce in a sustainable way vegetable. Je v podstate akademická kategória, ktorou sa deklaruje civilizačná vyspelosť každej spoločnosti. Sustainability, as it is declared, is a sort of quality of society in which we live. Z teoretického hľadiska je trvalo udržateľný poľnohospodársky systém definovaný ako splnenie 4 podmienok. From a theoretical point of view, 3 points must be fulfilled to be able to declare that this method is sustainable. Trvalo udržateľný poľnohospodársky systém, ak má byť trvalo udržateľný, musí byť ekologicky a biologicky vyvážený. First of all, it must be ecologically and biologically balanced. The system has to be sustainable. Tá ekologická a biologická vyváženosť však musí byť technicky realizovateľná. But this condition must be fulfilled by technical means. A jej technická realizovateľnosť musí byť ekonomicky sebestačná. And this must also be possible realize it by sustainable economical means in real life. A všetky tieto 3 faktory musia byť sociálne akceptovateľné. And all these 3 previous points must be socially acceptable from society. Ako praktický zeleninár, ktorý svojim srdcom cítil, že zeleninu, ktorá má byť zdravou zložkou potravy, nie je možné vyrábať rozriedenými bojovými otravnými látkami. As a producer of vegetable, who have seen that the vegetable was produced using poisons from First World War to producing them in mass. Som princíp medzinárodne uznávanej organizácie trvalej udržateľnosti definoval na podmienky slovenských praktických pomerov. I have defined the conditions for sustainability on a Slovak condition, and I defined it in 5 points. A tvrdím, že ak má byť trvalo udržateľný systém realizovaný mnou tu a teraz, tak musí splniť 5 podmienok, ktoré musia byť naraz splnené. If the system has to be realized now, here, and from me, these 5 conditions must be fulfilled at the same point, immediately and simultaneously. Trvalo udržateľný poľnohospodársky systém v prvom rade musí realizovať ten,
čo má presvedčenie, že je to správne. Srdcom cíti, že to je potrebné. A sustainable system can be realized by a man who is convinced that it has to be done. Is doing it by his heart. Ale zároveň musí aj rozumom chápať, ako to v praxi zrealizovať. At the same time, he has to understand how to do that. That's the second point. A musí mať miesto, kde to urobí. There To je must tá be a pôda. place where to do it. A potom musí to chcieť urobiť. He must be able to do that to realize the work. A potrebuje na to aj peniaze. And money as well. Táto hierarchia, ktorú som vymenoval, nie je hierarchická, že nie je na prvom mieste presvedčenie a na poslednom peniaze. Všetkých 5 musí byť pokope v cykle, v kruhu uzavretom tak, aby sa to plynulo a pohodlne otáčalo. This is not hierarchy. It is in a circle, and it must be moved in a way that it is turning, so it is closed circle. A tak sa kruh stal základným tvarom, ktorým som chcel prezentovať a v praxi zrealizovať trvalo udržateľný systém pestovania zeleniny a nazval som ho agrokruh. So the shape was the circle was principal shape I used by this technology. AgroCircle is the name of the technology, originally in Slovak agrokruh, and this is also the name of the whole system which we have been designing. Takže nejedná sa o kruhy v obili, ale o zeleninu pestovanú v kruhoch. These are not circles in the fields like coming from space, but this is for vegetable production. Prečo kruh? Pri riešení problematiky prechodu na ekologické pestovanie ako praktik narazil som na podstatný problém. Pôda, ktorú som mal k dispozícii, bola predchádzajúcimi 40 rokmi intenzívneho agropriemyselného obospodarovania zničená, takže bola zhutnená a zaburinená. The first problem I have met while trying to do it in a sustainable way was that the soil on which I had to make this sustainable production was compacted by 40 years moving heavy technology on this soil. A z technických riešení, ktorým by sa to dalo realizovať aj pri tej mojej fyzickej konštalácii, ako disponujem, som vtedy z literatúry vyčítal, že najekologickejší mechanizačný prostriedok, ktorý sa v praxi ekologického poľnohospodárstva, respektíve zeleninárstva dá uplatniť, je aplikácia agrotechnických mostov. Odstranenie neorganizovaného prejazdu po ploche pôdy. And from theory I knew that there was one way which I could follow. It was use the bridges, so gantries, which are moving on field and which are not compacting the soil on which the production should be done. Výhody tejto technológie sú tu uvedené. These are advantages of this technology. A tu je niekoľko príkladov zo sveta realizovaných praktických agrotechnických mostov. And here are some samples of this technology in the world where have been done some steps to develop this technology in this shape. Sú funkčné, ale pre mňa ako malého poľnohospodára prakticky ich cena znamenala neaplikovateľnosť v podmienkach, s ktorými som ja disponoval. They are all working, has been working, but for me as a client, as a small farmer, its price was unacceptable. I couldn't use this sort of technology. Zložitosť týchto zariadení vyplývala z toho, že obrábali dlhé a rovné parcely, klasický tvar, ktorým do dnešného dňa pôdu obrábame. The main reason why it was so complicated in technology was that the shape of the row was a direct line, which is a traditional form in which nowadays work on a field is realized still. Zjednodušiť konštrukciu tak, aby bola ekonomicky sebestačná a sociálne akceptovateľná, sa mi podarilo až potom, keď som zamietol, aby poľa, na ktorých budem pestovať zeleninu, mali hranatý tvar a rovné dlhé riadky a zmenil som obrábanú parcelu na kruhový tvar. This I could change when I refused to accept the rectangular shape of fields and accepted it would be better make a circular shape of the separate fields of
on which I will produce vegetables. Jak už to zaznelo v histórii, dajte mi pevný bod, ja pohnem zo zeme guľou. Ja som uprostredku poľa urobil pevný bod a pohol som s organickým pestovaním zeleniny tak, aby to zvládol jeden človek. As known from the well, give me the fixed point, I will move with the space. When I could fix one side of the country, I could move with the ecological production of vegetable in our country and in the world. Vďaka takomuto konštrukčnému usporiadaniu vzniklo zariadenie, ktoré je mechanicky veľmi jednoduché a dokáže obrábať pôdu v automatickom režime. Thanks to these technological principles, mechanical principles, it is easy to create, it was possible to create a machine which works on this circular shape in an automatic regime. Technické parametre. Dĺžka ramena je 18 metrov. Technical parameters, 18 meters is the length of the gantry of the bridge. Pohon otáčania ramena zabezpečuje elektromotor s príkonom 3/4 kW. 0.75 kilowatts is the power of the electromotor which is moving the gantry, rotating the gantry. Automatizácia činnosti spočívala v tom, že som kinematickým spojením otáčania mostu okolo pevného bodu v strede parcely a lineárneho pohybu závesu náradia dosiahol, že je mechanickým spôsobom na ploche kruhového tvaru vytváraný riadok v tvare špirály. Very simple mechanical principles when the fixed parts on a bridge are moved along the bridge, and at the same time the bridge is rotating. These two movements compound a final shape of a row, which is a spiral. Vďaka takomuto konštrukčnému usporiadaniu je možné, že jeden človek dokáže na 2 hektároch obhospodáriť 15 kruhov a pestovať pritom celý sortiment zeleniny v našich klimatických podmienkach slovenskej podunajskej nížiny, je to 52 druhov. In south of Slovakia, with this system, one man can work on 15 such circles and produce the whole variety of vegetable, which is in Slovakia 52 species of vegetable that have been grown up. Po dokončení mechanického vývoja tohto zariadenia som spoznal Petra. When this bridge, the first construction on East Slovakia had finished, we met 10 years ago. A on mi pomohol splniť jednu z podmienok trvalej udržateľnosti, mal pôdu. And he helped me to finish the condition, one of the 5 conditions, there was a land where we could realize the project of a farm. Tie 2 hektáre mi daroval a na týchto 2 hektároch sme začali budovať modelovú ekologickú farmu na zabezpečenie biokvalitnej zeleniny pre ľudí, čo to chcú. He got me these 2 hectares and we started to produce organic vegetable for people who wanted it to have and to work with us. Toto technológiou obrábame kompletne pôdu od základnej prípravy až po zber a na jednotlivé činnosti sme vyvinuli také špeciálne zariadenia. With this technology, all these techniques which must be done on the field from beginning, from seeding until crop harvest, can be realized, and some 15 specialized tools have been developed to realize all these operations. A teraz kontrola. Ako som predoslal v úvode, trvalo udržateľný poľnohospodársky systém musí byť ekologicky a biologicky vyvážený. It must be ecologically and balanced system to be sustainable. V systéme agrokruh, tie jednotlivé kruhové parcely, na ktorých pestujem zeleninu v zmiešanej kultúre, circles on which vegetable is produced on this system sú vystriedané trojuholníkami plôžok, ktoré stroj neobrába. In between these circles are triangles of
soil which are not manipulated by this machine. A takýmto spôsobom dosiahnem technicky priateľným spôsobom maximálne možnú biodiverzitu na ploche farmy, ktorú žiadny traktor nikdy nedokáže zabezpečiť. And this way the biodiversity which we can reach can never be reached by system which is pulled by tractor on a 2-hectare farm. A tak sa zeleninárska farma nestane továrňou na produkciu zeleniny, ale živou mandálou, kde celý sortiment 52 druhov zeleniny je vystriedaný trojuholničkami byliniek, drobného ovocia, kvetín a človek, ktorý na takejto farme sa prejde, pokocha sa pohľadom na farbu a tvar, nosom rôzne vône, ktoré tam na tej farme sa šíria, potom jazykom ochutná kvalitu vypestovanej zeleniny, ktorá je pestovaná na jedenie a nie na predaj, a následne potom sa rozhodne, či má cenu ďalej kupovať zeleninu zo supermarketu. When a visitor comes to such a farm, it is not a factory on a field. If you want a green desert, this is a sort of a garden where 15 different circles are combined with triangles on which herbs and flowers and small fruits are growing, and these people coming to such a farm have enough possibilities to see that visit such a farm is big advantage from many point of view from partners of such a farm. Sústava naradia, ktorú používame v agrotechnike, skutočne zabezpečuje vylúčenie potreby spaľovacieho motora na ploche a ja sa nadejam, že aj takýmto spôsobom sa možno podarí vyriešiť otázku, že ropa nebude limitujúcim faktorom produkcie potravín. Nakoľko už ani nemá cenu sa modliť, že chlieb náš každodenný, ale ropa naša každodenná. Combustion engine is not needed here anymore, so it means that I hope that it will be not a limitation for production of vegetable. So to pray nowadays bread every day should be changed for oil from everyday use. Tu, čo vám predvádzam, je zariadenie, ktorým sa problematika agrokruhu uzavrela bez úzvyšku a jedná sa o riľovací stroj, ktorý dokáže spracovať aj úplne zhutnenú a zaburnenú pôdu, takže v horizonte 3 rokov ten farmár môže ďalej pokračovať jemnejšími spôsobmi. This machine is a first step in manipulating the soil. This bedding machine, after 3 years operating in this, the soil is completely changing, is getting soft, and it's much easier for the farmer to continue and to produce the vegetable on such a soil. Následne tie zariadenia sú už špeciálne upravené podľa jednotlivých potrieb. Tu je zariadenie rotačnej kypriži na spracovanie pôdy pred vysevom a vysadbou. There are other appliances which we have developed. Sample of them. This is a machine before seeding. The soil must be prepared for seeding with this machine. Sejačky rôznych typov. Different kinds of seeding machines. Hrobkovacie radlice použité jak náhradné diely k jednotlivým poľnohospodárskym strojom. Plant potatoes. There is combination of two appliances in one circle, so two operations can be done by one movement of gantry. No a na ručné práce sme vyskúšali aj takúto plošinu, v ktorej človek v ležaj môže obhospodarovať. And for hand work, it is easy walk on this way along the field. Celá agrotechnika pestovania zeleniny je veľmi zložitá a komplikovaná a tak v rámci systému Agrokruh sme ošetrili komplexnú agrotechniku, to znamená od prípravy pôdy cez predpestovanie priesad až po vlastný predaj. Tuto je vzor nášho systému na predpestovanie priesad, ktorý dokáže bez nutnosti pikirovania vygenerovať mohutnú koreňovú sústavu pestovaných rastlín. The whole system Agrokruh, the most difficult part of it is the biological part, not the mechanical one. And we have done and resolved all the problem from the seed. And this is our system how to
grow up from seed to the small plant, which is then with other machine put to the soil. A postupne prihľadnutím na to, že máme predstavu, že zeleninárska farma by mala byť usadlosť, riešime aj otázku jednotlivých stavieb a z nášho pohľadu sa najinteligentnejšie javí staviať pri kruhových parcelách sferické tvary priestorov. Či už foliovníku na predpestovanie priesad, alebo slamené jurty tam vzadu, alebo čo teraz máme prichystané kopulovitý domček z konopného betónu. Circular beds where vegetable is grown. It's good combine it with architecture which does have not rectangular shape but something similar. So we choose this construction for growing up the seeds, or yurta from straw which is behind. Jedna vec je vypestovať, to je problém, a druhý problém je predať. The one problem is to produce, and the other one important is to sell the product. Zo všetkých modelov, ktoré som mal možnosť naštudovať, sa mi najviacej pozdával systém komunitou podporovaného poľnohospodárstva. CSA model seems to be the only one working in this situation, so this was how we did try to sell our production of our farm. Pred takýmto auditoriom vysvetľovať výhody asi vôbec nemusím. No reason here to explain the advantages of such a system. You understand it very well, all of you. Je potrebné, aby vzťah medzi producentom a konzumentom bol osobný. It is advantages when the relation between producer and consumer is personal one. V anonymite sa zabíja ľudskosť. In anonymous contact, humanity can be damaged. A tak sme to ošetrili spôsobom, že jednotlivých záujemcov som sa najskôr spýtal, o akú zeleninu majú záujem, a vytvoril som im na to taký ten plánovací kalendár. All of who have been interested to buy a vegetable from me had to decide which vegetable they want to buy from us. And for this reason was this calendar created, where they can put right into it which sort of vegetable they want to buy. V tomto kalendári si záujemca naplánuje, o akú zeleninu v ktorom čase má záujem. He is planning which sort of vegetable and which time he would like to buy. A ja zbieram tie kalendáre až dovtedy, dokiaľ plánovaný obrad záujemcov o odber zeleniny nedosiahne požadovanú sumu. And I gather these calendars until the turnover of the possibly sold vegetable is not enough or not high enough as I need to survive with the farm. Po splnení tejto podmienky som sa stretol s záujemcami a predostreli im potrebu, že pokiaľ chcú biokvalitnú zeleninu za ceny zeleniny predávanej v supermarkete, musia podporiť vznik takejto farmy formou bezúročnej pôžičky na zákup a realizáciu technológie. And then we met, and I told my future client if they want to buy this sort of vegetable for prices which are comparable with prices from vegetable in supermarket stores, they should help me to build the technology with sort of loan without interest. V praxi sa to prejavilo asi takým spôsobom, že z 533 záujemcov 311 vyplnilo kalendár a 57 boli ochotní zložiť zálohu, a tohto roku sme poprvýkrát začali pestovať zeleninu pre záujemcov, ktorí vedeli, čo chcú, a prispeli k tomu, že sme to mohli zrealizovať. In practice, situation was so we have had some 700 people declaring having interest to buy organic. Afterwards, 300 of them fulfilled the calendar, and 60 people from these previous 700 were ready to cooperate even on a level of preparing the technology with me. Na to som tak uviedol splnenie podmienky sociálnej akceptovateľnosti v systéme Agrokruh, čím sme to dosiahli. These are conditions of social acceptability of the system, how we could reach this system. Ďakujem vám za pozornosť.
Thank you for Ja od razu zadam jedno pytanie. Czy to jest jedyna farma na razie, wasza farma, która używa systemu? Czy to jedyna farma, która... Przepraszam jeszcze raz, bo nie włączyłem mikrofonu. Czy to jest jedyna farma, która używa tego systemu? Tak. Tohto roku, potom ako sme overili, že systém funguje tým, že komunita vybraných ľudí je ochotná ho aj finančne podporiť, sa prihlásili ďalší dvaja záujemci, ktorí majú záujem o túto technológiu, takže od budúceho roku začíname staviať ďalšie dva farmy, ktoré sú v blízkosti našej. Takže zatiaľ som jediný užívateľ, daj Boh, že na budúci rok už budeme dvaja, a tak jak sa hovorí, a až nás budú milióny, potom budeme veselí. So far, there have been two other people interested to make such a farm in a neighborhood. It was from the land which was in my disposal, and next year should be 3 farms, and hopefully there are millions of us in 10 years. Okej, dziękuję wszystkim za wysłuchanie i obejrzenie materiału z Cohabitat Gathering, festiwalu, który odbył się w 2012 roku. Zanotowałem kilka pytań, bo teraz przejdziemy do dyskusji związanej tutaj z meritum. Zanotowałem kilka pytań, ja teraz je przeczytam. Jeżeli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania, to też zanotuję sobie ze 2. Pierwsze pytanie: czy ten system nadaje się i jak się sprawdza na terenach pochyłych? Ile potrzeba ramion, ile każde ramię może obsłużyć takich kół? Co jest najdroższego w tym całym systemie? Jak ten system można zintegrować z dodatkowym układem, aby całość była samowystarczalna? Czy Jan używał zwierząt jako siły pociągowej? Jaki jest całkowity czas pracy tego systemu w sezonie? Zużycie kilowatogodzin na sezon? I jak długie jest ramię? Tutaj już wykreślam to pytanie, bo sobie odpowiedzieliśmy to na czacie. Więc proponuję, abyśmy przeszli teraz na język angielski, ponieważ będziemy tutaj się komunikować już bezpośrednio z Janem i z Piotrem. Okay, so we can switch to English now, and everybody that have a question, please write it down to the chat. I would like to welcome Jan Sliński and Peter. Please welcome Jan and Peter. And I have some questions from the audience to you, Jan and Peter. I will read 2 questions, and I would like to ask you for the answers.
and then I will read another two questions. So, first question: how about using this system on a steppe terrain, like it is not flat? Okay, I will. And the next question: how many circles each machine can work on? Okay, I'll give you the voice. I am off. First question, the are moving should be flat. Theoretically, it can be some percentage not in a flat position, but they must be not very holes, and it must be flat anyway. Theoretically, no other position is acceptable if it is not flat, just to be flat. And the other question, one gantry is used for 3 circles, as you have seen in the first film. They are moved from one circle to another according to the needs, what should be done of the of each of the circle. Okay. Okay, thank you, Peter. And you could switch on the camera so we can see your face and we can wave the hand to you. Okay, thanks. The next two questions. What is the most expensive part in this system? And the second question, how to use this system maybe in addition with another one, to make the whole self-sufficient energetically. Okay, thanks. And remember to switch on the microphone. Už je zapnutý. Dobrý večer. Najdrahší na celom systéme je elektroinštalácia, aby zodpovedala normám bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci. To znamená, že pohonná jednotka, elektromotor s variátorom a elektroinštalácia, kružkový zberač a všetky zabezpečovacie zariadenia. To predstavuje asi 3/5 celkovej ceny stroja. Železo tam nie je drahé. The most expensive parts are those parts which are electrical, a motor, and in the center part this I don't know the English name, rotating variator and other equipment. So electrical parts are most expensive. I'm not sure if I did understand the first question. Be so kind, tell me it once more. Okay, the second question, if I understood you properly, you're asking me about the second question. The second question was about the self-sufficiency of the system. What do you think, what we can add to the system to make it energetically self-sufficient? Aby to bolo energeticky nezávislé, čo ako by sa to mohlo použiť. Energetická nezávislosť je za súčasnej ekonomickej situácie pre mňa jednoznačne pripojiť sa do verejnej siete. Slnečná energia, využitie fotovoltaiky, keď sme to ekonomicky prepočítavali s odborníkmi u nás, tak vychádzala na nepriateľnú sumu, kde 1 kW zo zariadenia, ktoré by spĺňalo kritériá na bezproblémové obrábanie pôdy, vychádzal na 1,5 eura. Nowadays, the only way to
use the energy is energy from grid, because to use photovoltaic means 1.5 euro for kilowatt price in existing technology is just too expensive solution to use photovoltaic. Okay, thank you. The next question is about cooperating with animals. One guy here asked about your experience, if you have any, with using animals to pull the arm of this system. Thanks. Skúšal som aj použitie koňa a osla. Ukázalo sa však, že pri použití živej sily nie je možné pracovať tak, jak pri použití elektrickej energie, nakoľko koň sa unavil, robil nepravidelným pohybom problémy s vibráciou mostu a v konečnom dôsledku koník nahrádzal len ten 3/4 kW motor pohybu ramena mostu a aj tak bolo nutné hlavne pri spracovaní pôdy používať aktívne zariadenie. Takže kôň, respektíve živá sila ako priamy pohon sa neosvedčil. Oveľa inteligentnejšie sa mi zdá, že by bolo vhodné, aby koň lepšie vôl pohyboval elektrocentrálou a vyrábal elektrickú energiu, než priamo ťahal most. Peter, we don't hear you. Have you switched off your mic? Sorry, yeah. We have practical experience with using horses, Jan, on a previous installation of the first country did use horses and other animals, but this experience shows this solution is not practical and not acceptable, not usable. Horse can be tired and the other reasons for that. So the only reasonable way how to use possibly animals would be to produce electricity by some sort of electro machine and use electricity to this is theoretical direction, but not for countries like Poland and Slovakia, where we have enough grid connections to use it from grid. Okay, thank you, Jan and Peter. Next question is about the overall time of work in the season. Did you ever count it? And the next question is about the kilowatt hours usage per season. What is your counting in this matter? Potreba času počas roka záleží od druhu pestovaných plodín, to za prvé, a za druhé aj od aktuálneho priebehu počasia. Štandardne za tie 3 roky, kedy overujeme už priamo na jednej lokalite systém, vychádza celková spotreba pri pestovaní zatiaľ na 13 kruhoch zhruba na 1400 kW od februára do októbra. Čo sa týka pracovného času, vzhľadom na to, že tento stroj pracuje v automatickom režime, tak ten pracovný čas môj je taký, že sa na ňo pozerám, ale musím tam byť, a to v priebehu roka zase záleží od priebehu počasia, aj od pestovaných plodín, predstavuje tak celkový čas, tých 10 hodín denne sme na poli, takže zhruba okolo tých
500-600 hodín. Ale to nikdy tak nesledujeme. Hodiny, čas pre nás není nákladová položka. Concerning power input, 1,400 kilowatts per year was usage, but we have been working on 13 circles so far. But this number depends very much on the weather and on the kind of sort of vegetable we are growing up. Concerning the time we are on a field, we have to say that these machines are working in automatic regime. So we are 10 hours per day, which means altogether from February to October, some 500 hours for season. But of course, not all the time means working, just watching, because machine is in development. So not all of the machines we can afford let them work in automatic regime. Okay, thanks. I will ask you the next question, but before, in Polish, I will say something to people to participate in this ankieta. Słuchajcie, poproszę Was, żebyście wzięli wszyscy tutaj, po prawej stronie wyświetla się ankieta. Przez chwilę jeszcze jest online, proszę o zagłosowanie. To jest pierwsza, za chwilę otworzę jeszcze drugą. Teraz pytanie jest, czy uważasz system agrokurów za następcę traktorów? Więc jeszcze 3 sekundy głosujemy i za chwilę udostępnię Wam wyniki tej sondy. A za chwilę zadam Wam pytanie, czy system agrokruch może się swobodnie rozwijać równolegle do użycia traktorów? Więc pomyślcie chwilę nad odpowiedzią, a za chwilę OK, wyniki udostępnione, możecie zobaczyć, co myślicie na ten temat, a w trakcie odpowiedzi na ostatnie pytanie, zadam Wam tutaj jeszcze jedno pytanie w ankiecie. OK, Peter, the next question. Would it be more efficient to size up or size down the length of the arm? Why it is now 18 meters? Thanks. Optimálne sa mi osvedčilo rameno dĺžky 18 metrov, nakoľko je jeho konštrukcia najekonomickejšia, aby ešte bola samonosná a pevná, a sám som s týmto ramenom mohol pohybovať. Pri väčšej dĺžke, jak 18 metrov, už prehyb a torzná tuhosť klesá a vyžadovala by vyššie náklady, čo by zvyšovalo váhu toho mosta a potom by boli problémy s prenašaním z jedného kruhu na druhý. Takže optimálne som ostal na tých 18 metrov, čo je aj taká dobrá plocha, 1017 štvorečných metrov poľa, čistá plocha 10 árov. 18 meters is by experience optimal length. It would be shorter, it's not efficiently used. If it would be longer, it would move too much, and also for me to change from one circle to another would be much difficult. On the other hand, 6 meter length of pipe is coming, you can buy pipes by length of 6 meters, so there is no, the usage of pipes is effective. It was one of the reasons why exactly 18 meters. Okay, thank you. Do we have more questions? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tomek, what is your question?
There's question to describe more about this flatness of the land. Could you give us some more explanation to why it is not suitable for the not flat places? Thanks. Systém agrokruh je špeciálne vyvinutý na pestovanie zeleniny ekologickým spôsobom, a to u nás na Slovensku prakticky znamená, že dá sa pestovať celý sortiment zeleniny len na rovine. Z ekonomického hľadiska práve tá rovina je najvhodnejšia, aby návratnosť bola podľa možností čo najrýchlejšia, aj tak je to zhruba 5 až 6 rokov. Technicky není problém pre agrokruh pracovať aj na sklonenom teréne, ale z agronomického hľadiska stekanie zavlažovacej vody, zvýšené náklady na spotrebu energie pri stúpaní, následná potreba brzdenia komplikuje túto záležitosť. A tak, jak som predznamenal, nie je to ani potrebné riešiť, nakoľko systém agrokruh je špeciálne pre zeleninu, ekologicky pestovanú, a tá sa ekonomicky dá najlepšie realizovať na rovine. The reason is that in Slovak circumstances, the best or the only place where you can grow up all kinds of vegetables from tomato, paprika, and so on is on the south part of the country in South Slovakia. If you ask pure technically if it is possible to move it not on a flat surface, it would be possible, but there are additional technical problems. In moving up, you have to use more power, and moving down, you have to brake. Watering could be problem, so additional problem would arise, which we have to solve. So there is too much against this use of not flat place to grow up vegetable in this way. Okay, thanks. Could you tell us how many people are working in your place? This is the question from Beata Grodzicka. She's wondering how many people you need to operate this system. Thanks. Od samého začiatku som vyvíjal systém tak, aby tam musel pracovať len jeden človek. Ako zeleninár, ktorý pestoval na družstve, som vedel, že zamestnancom nájomnou pracovnou síľou sa ekologicky pestovať zelenina nedá. No tak som ho vyvíjal, že pracuje tam len jeden človek a zvláda celý sortiment ekologicky pestovanej zeleniny. Ja tak humorne hovorím, že na agrokruhu pracuje jeden a sú to 3 osoby. Otec, to som ja, syn, to je môj syn, a Duch Svatý, to je tá výdrž a tá myšlienka, že to funguje. From beginning, I try to design system agrokruh in a way that it is operable by one man. So the necessity is only that one person is there. I'm joking in a way that on our agrokruh is working 3-person, Father, Son, and the Holy Ghost. Okay, thank you. The next question is, this is from Piotr Barczuk. He is asking about what kind of equipment do you use instead of the tractor for the transportation from the field or to the field? Are you thinking about some alternative transportation machines? What could you say about this? V
Jednoducho povedané furik. Prakticky len pri zbere úrody prevážame naplnené bedničky na furiku do skladu, tam ich rozvažíme, nabalíme podľa objednávok a potom si to ľudia už chodia brať. Niektorí na bicykli, niektorí pešo, niektorí na autách, ale u nás po farme traktor nechodí. Len občas používame malotraktor pri prenašaní objemov zeminy a kompostu pri hnojení. To je jediný čas, kedy traktor vrčí a ťahá kompost ku kruhom. Následne potom všetko buď furikom a na poli s kruhom. Practically, most of the carriage we have to do is done by hand or by this small, I don't know the English name, with a wheel in front. So you just pushing you by your with your body. Or this small tractor from time to time we are using around, but harvest is brought to the place where we put it to the waiting for clients and preparing for dispatching to clients. To these places we bring it by hand. So no technology instead of this small tractor using some more heavy things to move, but this is only percentage. Most of it is done by hand. Thank you. There is a very interesting question for Maciek Parisek. He's asking about in which turn this arm is spinning and why. And one more thing. Jeszcze mam jedną prośbę, po prawej stronie jest druga ankieta, jakbyście mogli zerknąć i w ciągu 10 sekund wypowiedzieć się w kwestii. Dzięki. Okay, Peter, I'm off. Rýchlosť pohybu stroja je plynulo meniteľná variátorom, nakoľko je potrebné pri skracovaní sa obvodu riadku zvyšovať pojazdovú rýchlosť ramena, aby pracovné narade išlo rovnakou rýchlosťou. Takže na predstavu, keď je pluh, respektíve rýľovací stroj uprostredku, tak sa pohybuje rameno rýchlosťou, to znamená, tých 113 metrov obvodu kruhu prejde za 4,5 minúty. Pri najnižšej rýchlosti, keď je pracovné naradie na vonkajšom obvode ramena mostu, jedna otáčka tých 113 metrov obvodu sa vykoná za 28 minút. It depends on a place where the equipment is fixed. The solution is such that the movement of the appliance over the surface must be constant. It means if the appliance is near to the middle of the circle, the movement of gantry, the turn must be quicker, and in this case it is 4 minutes. 3 minutes. If it is the most quicker is 4 minutes is one round, and if the appliance is on the other hand of gantry, it takes 20 minutes. So in this way, and this automatic machine here makes this possibility that the movement of appliance over the surface is constant. It must be. And it is from 4 minutes up to 20, depending on the place where the appliance is on a circle. Okay, thank you. Po prawej stronie macie wyniki ankiety drugiej. Proszę zerknąć.
już troszeczkę inne wyniki. Faktycznie waszym zdaniem agrokruch jest alternatywą, która jest w stanie tutaj zrealizować potrzeby grupy, która no, chce być samowystarczalna, no i grupy, która ma inne potrzeby, czyli jakieś niszowe zapotrzebowania. Tutaj Szymon się mnie pyta, myślę, że te kalkulacje, tutaj możemy ugrzęznąć w tłumaczeniu. Myślę, że te kalkulacje spróbujemy przesłać na maila do Piotra i podamy wtedy w informacji mailowej do uczestników, jak to faktycznie jest. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Do we have questions? Okay, Tomek Faraon is asking about the doing a precise, how to say, opryski, spraying is like spraying of the leaves and plants. Is this machine is able to doing a precise work? Thanks. Či to má prysky, neviem, či to... Postrekovať. Asi. Tak povedať. Prakticky výhoda systému agrokruh je, že dokáže veľmi presne aplikovať hnojiva aj ochranné prostriedky tam, kde je treba, bez zasahu ľudskej ruky. U nás, vzhľadom, že pestujem tú zeleninu ekologicky, priamo rastliny na poli nepostrkujeme prakticky nikdy, s výnimkou dávkovania roztoku z hnojiva a z vermikompostu pri zalievkovej vode. The advantage of the system agrokruh is that the quantity of water and direction where it is the beam of water is directed can be done very precisely. So we are not using this sort of small drops, but the beam of water is directed to the roots, and in this way is the watering done in a system. Okay, thank you. Novak Design is asking about the fence around this circle. Do you think it is necessary or it is possible to use the fence? Thanks. Neviem, či dobre rozumiem otázke. Myslíte, že či je možné oplotiť plochu okolo kruhu? I'm not sure if you understood. You mean if it is possible to make fence around the circle? Yes, the question was about the fence. Do you think it is necessary, or if it is possible to use the fence? What do you think about that? Nie, kruhy samostatné neoplocujeme, nakoľko ich mám na farme 15 a bránilo by to prenašaniu ramena. Vzhľadom, že sme blízko pri lese, po dokončení farmy chceme oplotiť po obvode živým plotom areál farmy, ale samostatné kruhy nie. We plan to make the green fence around the whole farm. To make fence around one circle cannot be done because we have to move with the gantry from one circle to another. Okay, thanks for answer. Do we have more questions? We have about 5 minutes left, so it will be 2 more questions, and then we will end this meeting for today.
Ravi is asking about the directions of the world. I'm not sure. Ravi, could you make a precise question? Rafalos is asking about, is it possible to visit Mr. Jan in Slovakia? Is this possible to visit you? Prakticky už hneď po kohabitáte som privítal návštevníkov z Poľska, presnejšie od Krakova. Takže akákoľvek návšteva je vítaná. Potom, keď si dohodneme termín, aby ste vy mohli vidieť v tom najlepšom čase, ako to robíme. A ja som si vedel naplánovať, nakoľko počasie nemám pod kontrolou a pestovanie je pre nás jaksi určujúce. V každom prípade vždy každého srdečne privítam priamo na poli, aby sa dalo presvedčiť, ako to funguje a utvoril si každý obraz. Takže srdečne privítam každého. We have had already one visit from Kraków, from Poland, after Cohabitat gathering. You are always welcome to come and see our farm because we depend very much on the weather and we have to plan our activities. It would be reasonable to communicate before you come, and we know in which time and how many people will come. But once more, you are warmly welcome to come and visit us and to see what and how we are doing. Okay, in the name of everybody, I would like to thank you for your kindness and openness to visit you. And we have one more question, and it is about the biodiversity of the system. I know that you promote the biodiversity in what you do. Could you explain what plants are used in next to more plants? How is this system working in this aspect? Myslím, že som pochopil otázku, že ste sa pýtali ohľadom maximálnej biodiverzity. Pokiaľ áno, skutočne dosiahnutie maximálne možnej biodiverzity v podobe čo najpestrejšieho zastúpenia rastlín na ploche farmy je nosným prvkom systému Agrokruh. Obrábané plochy poľa s ramenom predstavujú v našom ponímaní ekoprodukčné zóny, kde realizujem svoj ekonomický zámer a pritom rešpektujem ekologické danosti pri pestovaní zeleniny. Následne tie trojuholníky medzi jednotlivými kruhmi postupne osadzame bylinkami, drobným ovocím, napríklad truskávky, rastliny, ktoré sú alopatické, priťahujú škodcov na seba alebo vytvárajú potravinovú základňu pre prirodzených predátorov škodcov. Tým, že sa kruh pohybuje po presne stanovených dráhach, takto vytvorená biodiverzitná plocha ostáva natrvalo v užívaní, nakoľko pri akomkoľvek spracovaní pôdy už do stabilných ploch strojom nezasahujem. Takže pokiaľ som dobre rozumel, tá biodiverzita v agrokruhu je tak dosiahnuteľná, že žiadnym iným mechanizačným prostriedkom s výnimkou motiky ju nie je možné prekonať. If we correctly understood the way and the method of achieving biodiversity on Agrokruh, all these 15 circles are fixed. That means once you start to work on them in that places, it will never change. And the places on the Agrokruh are production places, and these places between them are eco-stabilizing places which are used to
to grow up herbs and small fruits and flowers. And in principle of system AgroKruch is this possibility of biodiversity much higher than in any other sort of mechanism. Of course, if you work with hands, you can achieve as well, but using machines, tractors, you never can afford to have such high degree of biodiversity as is possible on AgroKruch. Okay, thanks. And really last question that excites me a lot. We were talking and discussing about the open sourcing this technology. And could you tell us in what stage, in what we can do to make it open, to the public? What is your plan? How we can cooperate in this matter? Čo sa týka princípu open source, za súčasného stavu veci je zariadenie v štádiu overeného prototypu a každý, kto má o to záujem, sa môže prihlásiť a definovať, čo od toho očakáva. Jednoducho povedané, skreslená technická dokumentácia v takom štádiu, jak ju mám ja, je pochopiteľná len pre mňa a uviesť ju do profesionálnej podoby, to vyžaduje už profesionálov. V každom prípade, každý, kto má o to záujem, rád mu to poskytnem, respektíve bol by som, alebo moja predstava je taká, že po uvoľnení dokumentácie, aby sa pripájali ďalší konštruktéri a možno prídu na niečo inteligentnejšie, než som prišiel ja. Takže tá otázka tu je otvorená. The open source requires to make the documentation public, and the way and the quality how documentation is done nowadays is done according to the prototype version of whole system. It means the documentation can understand only one person, that's me. It's not enough documentation done to be able to give it to other person. But on the other hand, I would welcome to other partners which would follow from this point of elaboration of a system, and perhaps they find a better solution in some places. So the open source is a way which we would like to offer it, but technically, which in this situation nowadays we are not able to give it to us because it is much more work to be done by professionals, and these people we cannot pay in the moment. Okay, thank you for this answer. For sure, we will continue the discussion and try to help you with the opening this technology. I'm sure in Poland there is a lot of people that is crossing and squeezing of fingers for your work. And I would like to express thank you for your passion to developing this technology. Thank you for your time and expertise and that you shared with us. And guys, myślę, że teraz jest czas, żeby tutaj możemy podziękować Janowi i Piotrowi. And thank you for today meeting. Thank you in the name of everybody that were listening to you. And yeah, I will send you information and video from today meeting, and we'll give you Dovidenia do Polsku pre všetkých. Tešilo nás. It was nice to talk with you, and we are
looking forward to cooperation. A keď budete chcieť prísť, stačí oznámiť a zariadíme stretnutie. Veľmi rád vás privítame u nás na farme. If you will decide to come, it's enough to call and arrange the meeting, and we will be glad to see you on our farm. Okay, thank you, Peter. Thank you, Jan. And thank you, Peter, for the excellent translation. Bye bye. And dziękuję również Wam za uwagę. Materiały prześlę wszystkim uczestnikom na maila. Będzie to zapis audio i wideo, jak również zapis czata. No i cóż, zapraszam na kolejne spotkania na webinarach. Już w nie najlepiej przyszłości będzie spotkanie związane z budownictwem z konopi, a także jedno spotkanie związane z tym, jak możemy zbudować dom używając materiałów naturalnych takich jak kostki słomy, glina itp. Dzięki, do zobaczenia, cześć and bye bye.